November ni somni pali sang ni somni pali chalni kan lo chong kai le ta a Bahzar thlir tu te chibai ule Khovela pa hausa ber Elon Musk hausak na chu dollar tluk le ding on somriat pathum zeta pungin Khovel Mihring piang to zinga hausa ber ani ta a Bloomberg Billionaires Index chuan Musk hausak na hi dollar tluk le ding on zathum somli pariat point pariat ni in na report ani November ninga US President in thlan result pon ani hnu khan Tesla stock chu za somli zetin apunga tunkar zir top ni stock market kharani khan Tesla stock hi za pathum point pariatin apung le a kumthum le chan ve chunga Tesla stock san lai ber ania US in thlan pui hnuah Musk hausak na hi dollar tluk le ding on somriat pathum zetin apung le a hausak na hi soitong in dollar tluk le ding on zathum somli pasari point pariat atling to a hausak lai ber ani kumsang ni somni pakhat November tha khan Tesla share punwang thawin Elon Musk hausak na hi nasataka pungin dollar tluk le ding on zathum somni point pathum alo nei to a chu hausak lai ber ania kha tun tuma hian aron khum le ta ni Elon Musk hausak na pun na chan hi US President ta na Donald Trump thlantlin ani wang ani pakhata investor te chuan President ta na thlantlin Donald Trump an Musk hi arin ema wangin a company asum invest chu ngam oman ti le zual ni in alanga country advek angin Trump hian Musk hi Department of Government Efficiency dos ho tu watan arwatani heti la hian Musk artificial intelligence company XAI po na satakin athanga tunhnai maya XAI company hlut na hi dollar tluk le ding on somnga tling chhoni in Wall Street Journal chuan an soya XAI a hian Musk hian share za somruk anei meka hei wangena hausakna XAI hian dollar tluk le ding on som pathum zet a thoni SpaceX point Musk hausakna tipung na sa hlea SpaceX a hian Musk hian share za somli pahni aneya SpaceX hi dollar tluk le ding on zahni som zeta hlu ania Musk asum nei zinga dollar tluk le ding on somriat pariat zet chu SpaceX atanga mu ania Tesla hlutna hi dollar tluk le ding on za somli panga ni in chutania Musk hian Tesla hian share za som pathum aneya tuna hian Tesla tanga shareholder ten an in sem tur za pakwa zet sem lo alawma he hian sem huna Musk hausak na hi apung le hretang Musk hi Khovela pa hausaber ani chiang hle a hausaber dattu ni mek Oracle co-founder Larry Ellison $9 tluk le ding on somriat zetin poisa nei tamzok ani International Criminal Court ICC in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu man na thupe ka chu thu kan sai to a Britain chuan ICC thupe khi zoman tum thu le Israel Prime Minister Netanyahu hi United Kingdom a azin chuan man nge yan tum ti an puang soitong in ICC hian Netanyahu le a Defense Minister Louis Yoav Gallant te chu Gaza Hamas ten beina wanga thil sual tia puin man na thupek anti chuak ani kha British Prime Minister Keir Starmer thupuang tu chuan UK Police ten Netanyahu an man don le don lo zo na chu achang chiang du lova mimal chungchang arin thu ka soirem chang lo ti na changa chuti lai chuan khovel huap le ram chunga dan kan nei le min phuar tu chu UK chuan kan zom zel thin ati thung Britain hi ICC alo pian theina tura thu thung Rome Statute anti maya mingziak tu ram man ni angin ICC Act 2001 in a put angin an minister in ICC ne na tanga ngin na mu chu an bo zui ngai ni in British official te chuan an soya ICC tanga ngin nan don chu UK ram chunga court rorel tu ten bo zui ta kan riat chuan UK police te chuan an bo zui sel mayang antiboka heti la hian ICC tanga mi tu emoman na tur thupek ti chu om thin ma se ICC in man tura ti te hian Britain an tlo ngai lo wangin tuma an laman lo ni in an sai thungani ICC in Netanyahu man na thupe ka ti chua hi UK ko ta bozui tura ti tur tul kalpui ani to empty hriat ani lova Starmer thu puang tu chuan danin min phu dang chu kan thilo tling nge yang ati ani heti la hian Italy Prime Minister Giorgia Meloni chuan ICC in Netanyahu man na thupe ka ti chua chungchang hi naktuk le thotan ni le thole nia G7 minister meeting nei huna an soi ho don ti asoi heti la hian Meloni sarkara po hian Netanyahu man na thupek chungchanga ngai danai nanglo na sa hlea Italy ram defense minister Guido Grosseto chuan Netanyahu hian Italy ramarabani phot chuan
man ngei turani ati lain Deputy Prime Minister Matteo Salvini chuan Netanyahu chu Italy ramalu tani chuan thatakin an lo dong song ang ti asoi thungani Italy Prime Minister Meloni chuan Group of 7 Foreign Minister meeting a ICC thutluk na chungchang hi thuk zokin ka soidona hetiang thila thutluk na siam tur hi chuan politics ain thil ni na diktak kan ngai poimo zok turani atia ICC in Netanyahu man na thupe ka ti chuak chu bozuya chaw vak lo ni na langa ka sarkaril ru chiang tak pakhat chu Israel sarkar le Hamas firfiak pol te hi bukna pakhata buk chian ni lo ti hi ani atibok Ukraine boina kal zela Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine ka nana an man hypersonic missile chu enchin nan Ukraine ka chin zui zelan tum thu asoya Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan anram ven himna turin air defense system thazok an mamo thu asai ve ngal Russia President Putin hian Ukraine ram khopui pakha Dnipro ka nan an missile siam thar Oresnik missile an man thu asaya atira Ukraine le khothlang ram ten intercontinental ballistic missile ICBM an mang anga an soi chu adik lauti soin an missile man hi hypersonic missile thar Oresnik ani thu soin ain chin nanan mang ti asoya Putin chuan Russia ram sipai ho tu te nena meeting aneya kan borok ton me ka Russia ram himna ta na hlo omdana zirin indona mola po missile hi kan lakap chin zelang atia Oresnik missile chu siambel zel turin man langhal don ti asaibok Ukraine President Zelensky chuan Russia in ral thuam thar manga beita ka wangin anram tran puitu te hena tangin air defense system changkang le thazo kan mamo thu asaya heti la hen Russia in ballistic missile tharin Ukraine kap ti apuan hnuwa China ram foreign ministry chuan Ukraine boina in nam noi zong te chu boruak ti dai turin angena hemi chungchang a hian Zelensky chuan Russia le China te angram hroi tu ten andu hun huna in sum turangen nan ti chuak ve chen hi anma ani anin ti mol pho ngai mai ani ati Ukraine boina hi kum thum don ani ta a ala top nai lo hle ti chu tu ma in hril ran ngai lovin alang renga ral thuam thar le hlo om jok an phor sau me kani Putin chon khothlang ram ten Russia ka anana an ral thuam tha Ukraine an man ti rawangin Ukraine ka anan hypersonic missile an mang ti asaya Russia ka anana an ballistic missile petu te chu Russia chuan kap ve turin dikna nei atiani Russia missile thar Oresnik hi ri aya let soma chaka thok theini in kem sanga zanga kap theini in khothangram missile expert te chuan an soya Oresnik missile mang hian Russia hian Ukraine hena ballistic missile petu UK chu olsam takina kap theya US ro Oresnik missile hian kap phak lo thung ani Israel in Lebanon a Hezbollah helpola beina po achun zom mai ni loven abei war sau zela zirtop zan khan Lebanon khopui Beirut a in pakhat chuan bom cheveka mi som panga velin nunnan chan ni in CNN chuan an tar lang nimin khan in chimkara hliam tuar chan chua tur zong in Lebanon official te chun boi hlea Beirut khopuya basta veng mipui chen tamna lai takani wangin thile hliam an punbel an ring Lebanon Ram National News Agency NNA chuan Israel hian bom thong na tak bunker busting bom an ti mayan mangani an rin thu an soya Lebanon Health Ministry chuan hliam tuar mi somruk pathum anom an ti boka Israel sipai IDF te chuan bom an thlak don hian helai vela cheng mi puide chu mun him lampan turin an hriat tirlok lo ni in an soya Lebanon official te chuan IDF te nan bom chiat ina hian Hezbollah hroi tu senior anom lo ni in an soibok Israel hian nimin khan Beirut khopui chim lamdai fem chu thona mangin an bei chun zoma tuipui kam khopui tai re po drone mangin an bei ni in NNA chuan an soibokani heti lai hian Hezbollah teral rel na mun poimo khiam khobula Israel sipai tele Hezbollah te chu nimin khan an in kap na sa hle ni in puan ania Israel sipai te chon he thil thleng hi official in an puang lo thunga nimin ve khan Lebanon kho chaklama om Baalbek khuwa po in chong thuma sang chu bom chiat ania mi pasari anthi ti fin fiania rongzon na tho zui zelani antibok nimin ve khan Israel chon Gaza bomvoi thuman thlaka mi som pathuman thi ni in soyani Gaza Civil Defense Agency thupuang tu chuan nimin jing khowar ma tangin Israel hian Gaza stripa boman thlaka Gaza chimlam Rafah khuwa po teng mangin an kap nia soin
mi som pakhuan thi ba ka hian mi som liai tamin hliaman tuar ni in na soyani Bahzar lo thira wangin kan lome